ايدينا مغسولين والبيبين معلوقين، اما قلوبنا مفتوحين باش نهدو الصيف شولشين. كوراج كوراج كوراج. Jien nisserfja l-Facebook, nexxili nagħmel dejt, skoprejt li jiex fi triq tagħna se naraħ minn fuq il-bejt. Et nimmissja ħafna safar, et nimmissja sħabi kolla. U l-laħwa kemetni kol dak tinsir isni fi golla. ايدينا مغسولين والبيبين معلوقين، اما قلوبنا مفتوحين باش نهدو الصيف شولشين. كوراج كوراج كوراج. Is-online għamlunna lectures u stasejt l-missa l-fejn et tatina ħafna homework xorta mu qed nifhem xejn. Mifruddin it-tija għal-xu tabib l-isptar u għal-li għal-sajjar ma jenissaqx lejn id-dar. ايدينا مغسولين والبيبين معلوقين، اما قلوبنا مفتوحين باش نهدو الصيف شولشين. كوراج كوراج كوراج. Skype nannu għalli ta' ġufnot kem kien jġerra għalli l-rumħos li ġara jistabħal fi żmien il-gwerra. Illum ġbarat sajna l-box room sit ritratta nanna tijaj, nishtiq nan li għaddi kollox ħankun nistanan ek mijaj. ايدينا مغسولين والبيبين معلوقين، اما قلوبنا مفتوحين باش نهدو الصيف شولشين. كوراج Tal-waqt jgħaddi l-virus nerġaw nibdew nirkupraw. Kem sirin nifirħu, kem se napprezzaw. Meta ġilax fuqna fuq dil-gżira tal-Maltin, umna forza wahda għalli nieħdu ħsieb xulxin. Ek nerġaw namlu issa bħalna sħira maqudin, ejjew najtu b'vuċi wahda li għal-Covid-19. ايدينا مغسولين والبيبين معلوقين، اما قلوبنا مفتوحين باش نهدو الصيف شولشين. كوراج